Starterima da puste nadmrdnje broj 3 rezervisano za trogocin starije domaćeg odgoja sa zaradom do 130 bodova. Kasa se na 2150 metara. Start trke koje najuspješnije Leona sa branom Mukićem Leona je ta koja želi da igrati po trke Bata Kole, druga pozicija Doberde skroz polja u sečuču između Doberda i Milana Party Time sa Mirkom Oračićima, pak Party Time četvogorečija Milsundikog Patriote izbija na drugu poziciju. Treće mesto za Millera, a te i Josipog Pribića na trećoj tamo je Fire Star sa Milanom Lišićem, pa Irine i Paloma, onda Doroti začelje za Doberda Leona je trogorka od doktora Šudara Ereli, Gobile Laterne, diktera tempo i dalje u trci Bata Kole, druga pozicija, sada su skoro pa izjednačeni iznutra Party Time s polja Miller, a te Miller izbija i uzima drugu poziciju. Čelo za Leonu, drugi je Miller, na trećem mjestu Party Time, na njenim sulkama je Mirko Oračić, tu je i Fire Star, a skroz polja na petoj Irine sa Vladimirom Pribićem, iznutra Kasa Paloma, na čim je sulkama Boža Miloradović. Još krug do kraja u naprednju Bata Kole, čelo za Leonu, druga pozicija za Millera, Fire Star na trećoj poziciji, četvrti je Irine i želi pošto poto pobedu na ovom trkačkom danu. Vlada Pribić može li sada sa Irinejom napred, najpre Party Time peta pozicija, onda Paloma, pa Doroti začelje za Doberda SG. Leona JS i Branislav Mukić na otvaranju sezone. Brana Mukić imao pobedu sa Pontočetom u trci dana, druga pozicija sada i za Leone, Fire Stara ponovo pokušava da svi probije do te druge pozicije Millera, te sa Josipom Vujkovićem Barlavićem sa Millerom u potrebu za vodećim krsačima daju se Irine i Vlada Pribić. Sada Irine izjednačen sa Fire Star, može li da je reši, može li i Miller da reši Leonu, izgleda da Millera te Josip Vujković Lavić čelo, iza je Irine iznutra Kasa Leona sa Branislavom Mukićem. Millera te će kao prvi ući u ciljni pravac trke Bata Kole, druga pozicija iznutra za Leonu s polja Irine i Vlada Pribić ovog nadmetenja i dalje Miller na čelu pokušava da ga uhvati, sustigne Irine i sa Vladom Pribićem iznutra Miller s polja pojačava Irine i Millera te druga pozicija Irine i onda Leona, Party Time, Fire Star, stižu nam Doroti i Paloma, na posledku Doberdo SG.